Kum kadak ban persajor gejing permana patba jong ke Shillong Municipal Board ban pengenria no kinong de madan siki artli ki jaka. Hagala sing ublay jong ketayo kinong de madan hapok kalama jong ke Meghalaya Greater Shillong and Progressive Hawkers and Street Vendors Association. Kilali ai de keciti hau chairperson jong ke Provisional Town Vending Committee ban persya ini gejing temu ban pengenria no ya kinong de madan. Kinong shong dukan madan ke badan hapok kag Meghalaya Greater Shillong and Progressive Hawkers and Street Vendors Association hak arp sautre kelalengkot. Kelalik bentur ke office terekam ke Shillong Municipal Board ban penboru chairperson jang ke Provisional Town Vending Committee ban khot ke jingelang ke bekerke hak bede bakamat ban pengeria no kish ke artli ki jaka belobor ke sorka. La ban kedau hang ni ban kaliang jang ke association kelalik ban board ke city chairperson ke Provisional Town Vending Committee ban kentu ban khot ke jingelang bekerke ban keren lor ke kamat. Habai keren bikin untuk kubur ubah estaba ubah General Secretary kanika association ulang bakijin pendelong yaki bentur hakane ka office terekam kedehadian balakut kepor bagi aina dok arpui terik bandawa bagi de ban khot ke jingelang kerke bane keren ha ka Provisional Town Vending Committee halor ka jing pentre bantai yaki jaka kinong shong dukan madan ulang bakum kinong shong dukan madan ki kuat bantep kan no kimang Yano ki ai kontrak na ek pisa bakiyo na marbagadon kejing subaba ka office kam pentre kam hok ek pisa balamang na kabenta kane kakam.